Well, forge my did bought in my tiganan video ni. Video ma binyuti ini uberu chia Acholi ma peer attack. Dog peer attack ma da beru chia Acholi me repukendano and uberu alternative pa matafut program chiel ma will be rolling out ya Acholi Evo TV tie gen ma tloni Acholi alternative dispute resolutions. Ma Chief Justice Windolo Tika encouraging Kachiel ki the president of Uganda, Premier Kitim adopting in the entire Africa. So in Rekonge ma involving Luongu Tibu Pakwaro pa Jomo ne Magubir Katelani. Chi Weongo Ribokengi. And my name take a team ni Rwot Kasemiro Rekonge ikin family Chiel Moma uno gubir kalar ngom mano gen gupoke kumeri char ma logoni dong kribu kengi dong tima be gen do dugu magime en ni riamo gen maraj mano tika time pajo ichung do agene tikin wakaji un kwaro duchu madong peke ubira bila matek ena wena bila tek no un ne lutino wu jemme maraje mabine pajo uni yo leko uni yo konya kakamo ken agi chere ye ko dog ti kakamo ken ye were gok lutino ni ye rib lutino ni tin wano bino kamoko chaden nen kit maguturu chinge kere ka chatan mo bino ti kira tin mo miket to ching matin waturu tin ni uni yo ngeo pod mo mene gi wan wa bago dogwa an machalo Rwot achung mi yilo tibu pa joko to duchu un mo tip machalo rem pakolo ner makomo pere den tina tiga ribo yene ka chen kelo dir mo kene ye don ka bago dogwa wa wajani jami duju maraje mu beru katime tin dong ma wan wa mogo cha deni dong wa wajani wang chen ku chwal mabo wang chen ku te mabo wan foye matek to ine no ke wayeni wang ching dong ute chigute ni part enoni aye part ma involving gena kilwoni agat wonu ngema be ene yo beru yo chel mi riemu ga marajo wayni wang chingute chigute agene dong ngeo another actually alternative dispute resolution tikin gena chel ma yang wa mun no waro del chol ma kilwoni Acholi ma terida en apui kong